village council long lampa isi ke jong pondok nang i ke duo sita ke isi yang si jong pondok yo si labang so ke yo si jong no ta la ke muli ku ngating wai long si bang tu pun la bang ke medam long si Daling sita ini tu labang so memorandum ini ke bang lam ke iki long kami melang ko se non ni tidak rapi itu santaran dalam itu apa kalau semua tu bang le kita tahu tidak tinggal tu dah itu mas silo tidak cuma kan jadi bantang dan kan tiket kita lo anisan surat tu nak kami memorandum apa itu sisi korban nah itu kata bisa cini ada data tu minta itu mau harap tu sini tu mau sige pori apa ke angkor pori siapa nak kami lah cengsi pa makin lah ke ini cuma honorium itu ada map lo ala so domoha apa make itu dak kelong pen kapret distrik asal long long cingba di ini kan situ make pondok lima itu karbian lo otomas council him penjong itu ma honorium nak itu buat isi kami saya pakai itu angkang pi mati state angkang pi itu pondok boy order lo tay itu cirap dengan ko lagi state under situ tapi itu pakai disaster management itu nih state under situ revenue under di revenue department of law situ lo hala tani itu sampai ngambar di cirap situ nak ko nasi asa mangkang pi aparman ada itu cepat tu udah dulu tang te karbian lo otomas council ahi pen kecuali honorium tu kali asam pen angkang pi honorium itu maka doa kita tinggi pecitu nangko, pecitu nangko. Nah halat tu orang itu kafe itu no 14,000 long tahun, itu bangga 4,000 sih. Jadi sama dia ini bukan lang naik apa? Budget preparation mana? Kan naik orang letak memorandum no di jong pondok. Pentu bang mangke letak traditional village council bukan tu lo. So kantai tu Sokari kamera tu mak kosong sih tak cirap situ tu naik mak kalau tak cirap so. Tapi mak litum karbian lo tu mas council pe litum hat pindah lo. Kasi kalau tak guardianship alo kiklaim kita dunia bangsa kalau dah diplom tu naik. Tapi customary apa angke lagi important lo ahol lo. Tahu itu kita me karbian lo tu mas council pe si litum han guardian litum han kiklaim kita cirap situ naik kalau tangke. Kalau dah klaim kita merongolong, lahai village council orang klaim kita kami. Kalau data kilang dunia wasai pakai long ni, kali pulau tak ini tulis kita, government kalau soal ariful PCP itu, baku PCP klaim kita mana soal knowledge bang jom si ariful tak se, lah pakai kami long terus council sampai itu. Hangamu paklang dia thay beda tu, mata ali wan ilmu beda tu. Lalu isi bangke, sudah kontak itu. Aku bayi itu klaim kita ambil tu maklum itu celong lagi. Tapi tu nama ke lah kami customer di local. Apa dah lah data sorgari gamburas government atau tu apa makai lah customer ya alo makai cikap ke buat sih tapi alah customer ahin pen kuma apa sih kang saya awak saya itu mah kang saya yang mau itu mah kalau si ciklem ko tahu pis tami sorkari gamburat tami rong pen si cirap blok pulau tak deh kata sorkari gamburat tami thang constitution do aron do ya do cilang do kalau dah tami rong ko piti mah musa do apart from customer law kalau soal alu apa mah kela sorkari gamburat tu tami ciklem nong ni awak saya itu nanti ya ada aku arona masih ada program masih kitok itu masih lah rolong kami customer ini pernah begini tuma conghun ini pindah ke kami lah customer ini kali dia sama kan apa awas ini bate rong asa pen dimplong apa macam sampai gambar pernah ini kasi dong itu tak nihang punang kong lo isbet tu kan defense kita lah tahu kita lah kacipek tu kicipin lo sih dak iskar yang lo apa make mate dakar yang lo apa make pinang sorkari gamura longdi itu thom do lah so longri ke thoma tu sorkari gamura tum hata tu dalam itu hanta longri asa sih ki jong kon tu ko hala so longri asa ki jong pen tami hala village tala traditional mate customary lo food laws tami la tam applicable kan lama kalima hala tami cingwai ko mi langsung deh kado
media korte tumhan akero pipar piglo ini dak nitum CM Banglolo all Karbiang Long Sorkari Gambra Association West Karbiang Long lapen East Karbiang Long district ini Sorkari Gambra tum celang si CM Sarfan isi memorandum di size ini itu plan pelop ini lapen labang so along sita nitum CM Sarpen memorandum itu PPG abang ini pun pilong no lapen ke alang di sita kam ke klaim ponji so teng klaim ponji pansi tu pan la ke pilo lapen apo puthot ni tu ma pan chingwai ti pan lang lia por en tuji si mo por ka pen ni pan pachini ji tu si lang ni tu pan than pon lapen la som thom som tia lam sini tum bi ke koi ke stress lo la tu mini tum central committee chingwai lo lapen ke number 1 ke ni tum la honorarium aku taksi siam sarkan di sini memorandum pilo lapen hini bang ke village council labang so metar ke ajiding plui pen lo lapen ni tumong bong sita kacing wai apong ni tu pedo lo lapen pinian ini litum memorandum long jongpon lo je Sorkari Gambura tum sita dak village council long inclusiveness pula bang so donagi lapen ke customary long sita village court long sita ada Sorkari Gambura dak Karbiang Long lapen West Karbiang Long Sorkari Gambura tum sita lekat si angkoi do nanggi ko ajo ni pensi ini itu kilo lapen itu memorandum ipia teng pen kan lah itu positif si gelong si jet gamlong si do ko we nakar biang long kang customary hin punot lapen kapre sai itu lapen nakama hin long punot itu do ko we cara berapa lo punot tangke la mesenji pintum mata ponsi lapen tingwai ponsi la USA sita itu pon ini tum sarkul pri ketong pen lo Silunijan Sarkul, Koloni Sarkul, dan itu Sarkul apa itu? West Karbiang Long, atau Kampung Sarkul asal Gambra. Seperti celak pesi itu tidak ketol. Akan ke itu seking pilih ke mana tempat, lesen di sini itu celak kalau tidak. Karbiang tempat sama Kampung Long district din, Sorkari Gambra kita Karbiang Long, Sorkari Gambra kan Kaptek district Sorkari Gambra, atau mah ceton tidak dapat tempat. Mana Sorkari Gambura tumke asam angkangka dormaha ba salary ko bangke kali sita isi honorarium pula bangso tapi kondo lapen ke ahok lo dak itum Karbiang Long la under 6 schedule kang sipuri lapen ke financial authority ke overall nonamat ke council long sido posi itu mapan kaprek district tengpen nonamat ke nitum ke long cingbar be la hok lo la siga pacingbar je fansi ini nitum dak wang lo lapen ke siam sita la nitum la konpok ko lang sin tum